بتایبەتی ئەف برگەژ بۆ موچەخۆرێن هەرێما کوردستانی گەلێک گرنگە لەسەر ڕاستە حکوومەتە هەرێما کوردستانی گەلێک جاران بدەنگێن بلند و بزەڵالی هاتیە گوتن کەس مینەمە خەمخورێ ملەتێمە نینە ئەگەر یەک و دەرەجەیەک دخەمێدایە پاشە کەفتێ vەگەڕینیت ئەمن لە هەگە پارە نەبیت و ئەوێ بوویە سەدەم و ئەم پاشە کەفتێ بهێلین یانژی موچەیە فەرمانبەران بتەمامی نەدەین حکوومەتە عێراقیە ئەگەر نوکە بە ئەرکێ خو ناڕابیتن و بودجەیەکی تایبەت نادەت بوو پاشە کەفتێ ئەم چاوە بڤێ بودجەیەکێن بکاربین هەم موچەی بدەین هەم پاشە کەفتێ بدەین ئەvە کارێکی گەلێکی زەحمەتە divê demêda ku hûn dibînin gelekî yarî di bûceyê de hatine kirin. Li ser vê pirsê zêdetir radwastim ji hêjayê Rêncber Cemîl Şareza di destûra Iraqê de dipirsim hêjayê Rêncber ji gelek bi xêratiya Kurdistan 24. Li gorî destûrê eva ku bi taybetî di birgeya 8 madeya 14 ya destûra Iraqê de hatiye kirin. Ev destûriye? Eger ne destûriye çawa dibêt karekê ne destûrî di bûceyekê yasayî de bû 3 salan li Iraqê bihête kirin. بلستیوان ایواریا و بخیر بیتن سبارت برگاه هشتش ماده 14 پروژه بودجه گمان اکتدانی نه که اف برگه برای واجی تکستین دستوری تایبتی ماده 121 دستور عراقی که فقرای که دا آماجه پیچنده دادن که هریم کردستان مافهی هر سه دستالات یاسادانانی و جبهه کرنه و چسباندن یاسای هبن و فقرا پنجه داشت همان ماده آماجه پیچنده دادن که حکومت هریم کردستان یا تایبتمند به اداره کردن هریم کردستان و هر تشتکی بخوازیتن با اداره کردن هریم کردستان دستالات حکومت هریم کردستان اول گوری ماده 121 دستور عراقی و همان کدا الماده 110 داش دستور عراقی دا دستالات داریت وقت بشن سلطات اتحادی بشوایکی وبر دستور عراقی دایت هاتین و اف پیشنیارا هات قبول کردن پروژه بودجه دا که دستالات مرکزی بشوایکی مباشر بهتن رفتار گل پارزگیت هریم کردستان بکتن اول نشوان دستالات اوت ماده 110 دهاتین که حکومت اتحادی بهتن ممارسه کتن البر اول هر دو ماده دستوری اول مخالفه صريحه دستور عراقي او همان كدا مخالفه فلسفه دوله فدراليه جبر كو دوله فدراليه سربنيات وقت بجن ركفتني پیدا بوت ناو برا هرم و حكومت انكوشين بجن درزبون دوله فدراليه سر اوي بنيات اختياريه پیدا بوي و حكومت اتحادي افد صلاتني نبهت المايتكرنه بو کاروبار که وقت بجن دبش کرنا بودجه یا راتبه ما خود کاروبار هرم مدب کتن آخری چه عبرتك نامینیتن بو هبون هرمی اگر حکومت اتحادی وی باشش هدف اوه هدف اوه که هیچ هیبتک یانجی کم کرنا دا سالاتا زود کرنا دا سالاتا یانجی دکارم بیشن هندک یارین سیاسی نه بقواره هرم کردستانه بندا 13 14 هات پسند کردن به تایبتی اما ترسین ج بندا 14 به تایبت برگه 8 لسر قواره هرم کردستان درد کفن د سباروج داد چنه حکومت هرم کردستان چاوا د کاریتن خوجوان مترسیان بپارست الگوری دیتنامن از اوت چارچوب پروژه بودجه دایان که قانون بودجه داد تنه دا نابینم بلکه از بیشم اوه ورجا اوه پیلانا حرمایتی یا دولت حرمی بود گل دستک نافخوی عراقی حتی کردیجی نافده هبیتن که بیشن اوه ورجا اوه پیلانگیریه یا دست بکری احتمالش برای بودجه حرم کردستان 2014 و پاشان 2017 بابت 16 اکتبر و بشتی هنگی رگرتن الفلوت نفط حرم کردستان و پاشان گشت یقونها حلاشاندنا که بیشن بریارا درش کردن موی پارلمانی و افریقایی اوه هاتت ناف صحبت دا اوه که بشن درش درا پیلانه و تا آلمان جوانی و دیارک و صبحی بشن پارزگی کش پارزگی هرم کردستان دا ببرن هرچی نبیتن السر هنده کار بکن یعنی هنده که خوش کا کچوال 16 اکتبر گفتن ده محافظه کی بو هوادان و دنیای خراب که این ماه حال کرکو که اوه هی در انجام ده اوه جی بیتن ل هرم کردستانش روی قانونی و مافی هی و نه هرم کردستان بتنج بلکه هر تاگه کی مافی هی تعنل اوه قانونی بدتن اوه برگه بدتن برانبر محکمه اتحادی و اثبات بکتن که اوه
نصك نية دستورية للفري وقت بيجن علامات استفهام كوديجيك سر دادگه بخويا هاي ادبيتن دادگه بخوشت بلاني ده بجدار بيتن ما ترسيد فري ده يعني اگر دركتنا يا صايب خو نتشك جالك مازن مادام تا محكمة الاتحادية هي ومحكمة الاتحادية الجوريد السوري وقت بيجن سبونسريا دستورية يا سوات ولی اگر دادگاه فدرالی بخوشی جزء بیتنش اوی پلانه یا بزحمت تو بشه بریاره که در بخیدجی اوی قانونا نو دستوری ما استرنج برد ودا ما استعداد آغوین جگره سروکی پارلمان عراق بجیتن حتی رجاء یاسای پارلمانتران تمام نبیتن دخول پارلمانی دا رینشلا پارلمانی نهایت انجام دان دیاره حتی نوکه کشه هیا دگل نصاب قانونی لو ما هجی جوینه دست بینه کری و هجی دمک جی نهاتی دیار کرن اجبو تمام بونا رجاء یاسای اوه داوی زانیاریه لپشتی در بازبونا 100 سالن لسر پیمان لوزانه که در انجام پیمان دا کردستان 4 پارچه بو هندک دولت هاتن آوا کرن جوان عراق سوریا ترکیه کردستان لسر 4 ولاتان هاتا دابش کرن کرد پریشان بون او که هیج دست دا لپاشی پروسه مدید سال 1991 سر هلدان چه بو گلک گوهرتن جروی دستوری و ستاتوی هرما کردستان و به هفکاریا ولاتن دوست ناف دولتی لسر کردستان چه بون لپاشی سال 2017 مدید کرکوک جدست شو حتی نوها جی کشه لسر نافچین ماده 140 هنه و حکومت لدوف حکومت تی چاره سر ناکه جاوه کرداله بو پشتی در بازبونا 100 سالن لسر پیمان لوزانه جواکا ناف دولتی آوره که لکرده بده گزده تر 30 میلیون کردان به دولتن به تایبتی اوه استاتوی یا چه بوی پشتی سال 1991 با آوائه که جدی تر بهت پاراستن اف گوهرتنین هنه اف تشتیکو عراق دکه مثلا بودجه جبن پیکرنا زده تر 5 ماده دستور عراق اوجی ناکفنه چارچوبه جینوساید کرنا ملت کرد برنگه که جدا دوی سردمیده آیا کرد چاوا دکاریتن به هفکاریا جواکا ناف دولتی قواره خوی هرما کردستان بپارست بله ایمان خان الفريدة قالك فقرنجا وما قال جرايا بحث قريب مخابني ووصى ديارة بيتن كأنه أرمانجا كاستراتيجية نتويت ناف كردادا بشوازك قشتي وكل بيجن يا متفق السر همي بارتولان يتكردي متفق بنسر حتى انه كان نظام يشمل و نبو يجبركو هكر عم بهين افي بسياري بيجي بكين تحريم كردستان بتني دال دم لجنة بلند داري فرانتومي هات يدرس كرم سر كش يا جناب سروكي همي بارتولان السياسي الحريم كردستان بجدار بنتداش وك شكل يعني وكي بجدار بنوانا شين بيجين ديارة كربو جماوري كأنه أمت أفي بروسيس دا بجدارين ليت 16 أكتوبر دا ديار بو كأرمان جوان لايانا هندك لايانا شوانا السر أفي أرمان جو استراتيجيا كردستاني كردستان شهريمة كبرف دولتك كيف بتشيتن أرمان جوان أو نبويا وتدفير دا بما ديارة بيتن كما أرمان جو كاستراتيجيا هاف بشنينة كبارت ولان السياسية كردي اتمشارك ببن سر أفجي طبيعي تزفر دفع بو جالك فاكتور شوانا فاكتور هرماتي كدولة دوروبري ما شاينا دست خوب که هنت نافندک پارت سیاسی دل هرما کردستانی که هر دمکا کرد نزیکی پروژه که ببن یا نزیکی خالقا ایجابی ببن بشین پریکا وقت بیشن لانه که کردی بخو اوی چندش ناف ببنه و یا گرینگ او وقت بیشن ناف کردادا وقت بیشن ناف وقت بیشن سرکردات یا سیاسی کردی داد ناف روشن بیر کردستان دا کار سر اوی چند بهتا گرینگ کما آرمانج که استراتژی هبیتن و ام بشین پیام خوب گهینینه وقت بیشن دوست و حوالت خل سر است جهانی که اموالات کین هاتینا جینوساید کردن هاتینا پارچه کردن هاتینا وقت بيجن ظلم لي كيرن وحتى انه كان خدنا 40 مليون مروف اينا به ولاتك سر بخوينا كبشين لوبيا كي ناف دولتي بخود درس بكاين دي اف ظلم وتعدال مد بيتن خلقك جي دي بشافي وقت بيجن عطفي المبني ريتن اما اگر لو انا كما يعني بون من دسي بتقل دس دجمني دا بيتن ولا انا ديبتني تصحي دا بيتن وبرجريه بكتن بقناعه من امنشين كنت بيجن عطف جواكني في دولتي بخبره كشين الفيريدا قال جرنجل سر هميت شينت كردستاني ادي قناخ هاتي اف بابتين بوبولستي واف اعلاما وقت بجن همي تشتوي رجبينو ادي وقت بجن لا باراكيني بهتا فكرن چونكو مترسل سر هرما كردستان زيدت بن و بلانگيري روج بروجي وقت بجن بينغوف برف بيجويتشن اول فريدا الغوراي ديتنما نحتاج هندينا ما ارمانجا استراتيجي هابيتن وما امراض جهشتنا افي ارمانجي جورا اتفاقك هابيتن سرتنا برا حزب كردستاني دا
حتی اول بهتا وقتی بچن چارچوبه که یا صاحب خوشی داوی گفته دیار ببینن به خلک کردستان جیکا کی ادگل آرمانج استراتژی ملت کرده و کی دژ او آرمانج شول کردن چون کنو که بونه من پی و خیانت یا هر پی و کادی بتن یا بویا پی و نسبی هر کس گلدیف گورای برجوان داخو او پی و پناست کردن گورای دیتن من افچنده بهتا تعطیل کردن قانون که دادی پتر به خلک جی دیار و مشکل بیتن گلکس باس هجای ما مستارنج برجمی شارزاد دستورا عراق داتو هر هبی ما مستا